الله تماشاوانین هیجا شوا و بخیر برنامه کنو ام دی سال پیش بری ونه ایرو جبومه که خوشیه که دنجی هیه ایرو یکی مهار جبه یا 1442 لگور تقویم هجری yani سیمهین بخیر سیمهین مبارک ایرو دست بکرن بخیر به پیروز به لطوی عالم اسلامی و اکلیما کو پر روزم خیر تده هنه و بخیر و برکت و مزگینیا رمضان جی ایرو دست بکر. طبعا شوانین هیجا ده سری برنامه خود ام مجارک دنجی بیجن او جی سبه امتحانات سیری لچارالی ترکیه تکرن ای سال جبر مثلا نخوشینا کرونا ویروسه دسر اینترنت ده امتحانات سیری و به لدار خستن جالی وقفه اوین دارن پیغمبر سبه او امتحانات سیری و به لدار خستن بله برنامه دست پیکرش میوانین ما عبدالله قاوان و نوردین قوسری میوانین خو سر اکرانن ده ببینن ماموستم خیر هاتن ماموستا نوردین قوسری خیره خدا رو به خدا جو راضی به و شما سر خیره بی خدا جو راضی به که عبدالله قاوان اونجا بخیر هاتن جناب خیره دبن که فاتح تماشاوارین هیجا قانون اساسی یا نو گسر و کمار آنی روژوی در روژوا ترکیه هنک ج امبیجن هیلا مخالفت سروی مسئله نرخاندن تی دبین اف مسئله که وقت و زمان نیوی نینه جبو گوهرتنا روژوی سر و کمار آنیه روژوی لی بچاوای جهات به روژوی جبو ترکیه تشتکی بقیمت الگورمه لورا قانون اساسی یا جو طرف لشکری پشتی دربیا لشکری که هاتیه آوا کرن و حتی نها هیجی نیزی سریا 40 سالی دایه بلکه نیزی 40 سالی ام بوی قانون اساسی تینه اداره کرن بچاوای بگو هرتن محقق لازمه پشتگیری بدن رایداران جبو و قانون اساسی بگو هرتن ام سری اول ده سر خبر دادن ده داویه دجی محقق تنگاستیا ده اقتصادی ده روژوا ملت اوه بروشا ملت روژوا جبوه نها افجی مثل مجرمه دودیا و داویه دجی ظلم دولتا چینی لهمبر ترکستان روجلات مسلمانین هرمی دومه ظلم کوهای کو دنگو بحثک جنای استندن ج ترکستان روجلات بتنی سر هنک صورت هنک فوتوین کو بلکی بدزیت هنک شاندن او ظلم چینی تینه سحکرن لی ترکیه جی لهمبر و ظلم دنگک نایدر خستن چند روزه بلکی چند هفته همولاتین ترکستان روجلات مسلمانین و هرمی لترکیه کودجین سروی ظلمه هنک چالاکیان راست دکن لبله اف چالاکی و ایلم جی طرف پولیسان و آوایی که شدید تینه همبری هف اف جی براستی تی نرخاندن جو طرف هنک کسایتان و که نوردین قوسری قانون اساسی یا نوح جاره کدن در روژه و ترکیه داره چما ویدویجن لورا پر اجارات تی روژه و لبله جبو ترکیه مسئله کی کوره دریجه ام بیجن راحتی و آسایه کمر بیجه و اری اف مسئله هات روژه و اوی سری خبات بکرن و اوی اف مسئله بی قداندن نه مسئله کو هایه هر پارتیک لگور خواه هنک خطین سور داتینه و لگور هنک پارتیش خود دم و وقت وی مسئله وی مجارجی نینه و انچه بینن اف مسئله هاتنا روژه و بوی هوای امجوی در دست بکن به ناوی خدای رحمان و رحیم از جی پیشی جبوناگم ایرو کتن سری سیمه مبارک امجی دعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جخو امتا اسلام تبیر بکن
يا ربي طبعا هرسي معانا جمر بخير بكرينه وما بكين رمضانك رمضانا مبارك بفيدك وامجيش وأمتي أمجي استفادة بكن بحق استفادة كرنا رمضاني آمين. بيشتري دعايا هاني حقيقة لغوري ما قانون أساسي جزودة جرك بهاتانا جهرتن جبر فيها جبونا جو أم قالك يجي دستي يعني وك ملت نجا أم تاني شخصي خوي هفتا هرمكي بيجن ملتي قل تركي دجيكش جفي قانون أساسي جونها لسركارنها دمشي جي مزدربن يشكاية شيني جبر في ناجكي لازم اقو دقاكي بري دقاكي بيقو هرتن جفي هاود وقتا اقو مرولي دنره حقيقة كنگي بي روجوي وي روجي يرك ام آلي كاريه و پشتگیریه بدن جبونا اقو هرتنا فينا اقو هرتنا وي شرط لازمه لورا تركي اولات قالكي مزنه بپیش و چویه و لازمه قالكي بپیش و هره لأف قانون اساسیه نها گو اثر عسکرایه اثر عسکری گو گریدای به ناتو و ناتو جی گریدای به اسرائیل و بلکی دولتا امریکایی کویرویه ام بیجن اسرائیل بلکی هناك تماشوان خوشيك فهمناك انه تا شرمزار بكن حقيقة امريكا مزني كور ده حقيقة خود جريداي بإسرائيل وينه إسرائيل جريداي وي بلكي إسرائيل آنها قو دولة بوي دولة شتاك دولة تروري لسر عرضاء فلسطين اونا محتاجي همتا امريكاي لدولتا إسرائيل هري مزن نها امريكا بخويه لورا امريكا بي إسرائيل بي داخواز ومنفعت برجواندية يهودية قلوه درينه بيوان نكار تحركتك بكو تتشكي بكو جبر فينا أزد بيجم يعني كويري ويد فكر نبيرم نقو إسرائيل آنها قو محتاجي أمريكاي أز نبحثا ويدكم بلكي أو أسري فينا هانيين مثلا أمريكا مزنكو إسرائيل مزنكو أمريكاي او عسكري جو جريداي بفيد رهاني ببون وانا ماك قانونك بعجلة والجور منفعات غربية ومنفعات إسرائيلية ومنفعات سيونيستا السرمة تشيكرنو والسرمة جريدانا وتمام داخوازي وتمام منفعاتي وتمام أرينية وترفيوي أريني قش جبو منفعاتا وانا او جي استفادة دكن لورا مرکار مینا کاوینا بیش که لورا پرچکرنا ملتا پرچکرنا خلق ویدراهانی خباتا ورو گو فیداوی لوام ببی افانا گشت دوی ما که قانون موجوده و طرفه وی نینی منفیج که تمامی لسروی خلقی لسروی ملتی هانی لسروی ملتی گول ترکی دجی جبر ویا مگو اف ملت هیدی دخوینه بلان و پروژه غربیه و بلان و پروژه هناك إنسانه قو دنيا هذا دستوان دي إدارة دنيا دستوان دي أو ريب بر دنيا دخينن سيستم آخر لسرتوي دنيا آوا كرنو دمشينن أبانا حقيقة دخوازن قو أفينا هاني السرمة دوام بك بمينه جبونا قو منفعتي وان سرمة هبن جبونا قو أم مزن نبن جبونا قو أم بخوانهين جبونا قو أم ياسا وقانونه جو لغوري برجواندية من لغور منفعاتها من لغور مزناتها دولتي جو هر مزند بخلق مزند بخلق دخوينه بپیش ودشي گرك پیشا بي وكرن لأف ماك قانون پیشا وانا قشا دقري إيرو تركي في حفتي بوي روجف بحصا اسمانا دكي بحصا چونا سر هيفي دكي بحصا چونا سر ستيركي وگزگينه دنه دكي يعني مزند فكري دخواز قاوية مزن باويش لأف قانون أساسي وكا زرخكي جهسن جبولاي لدوراوي نكار خجي درخين نكار خجي با ويبقاتينه اجبر فينا هاني محقق ومحقق لازم أف ماك قانون بيقو هرتن بله مرو بيسر إيرو وقتي وي يا نا وقتي وي اجبر فينا جبونا حوجيك مزن هر دائم وقتي وي هر دائم gerek
زو دقاك بري دقاك بيقهرتن لكن هي حكومت دوینا هانه چه خاصی صمیمیه ایرو قوتا ویگو کار به ما قانون بگاری نهایی تو نیه آلسر وانا مرکاره خبر بده او شاخ که کنویتین مساعده و هبه از وی سوالش که عبدالله جی بپرسم براستی گوتناوی که هر وقت ویه یعنی جبو گوهرتنا قانون اساسی حتی چه خاص روژک بریا روژک او مسئله بی روژه وی او چاخ روژا گوهرتنا قانون اساسیه لی مسئله وقت صمیمیت و منفعت سیاسی دویده چه هیه یعنی دمك وهذا هاتيا روجيفي كي عبد الله اف سوال جبوه دمك وهذا هاتيا روجيفي كو سياستا تركيا وها بنده نافبرا وان زيده وبونه و بسر اتفاق هذا سياستا كي اجوتن مثلا سيستمانو ياسرو كوماريه جارك ادن دخوازن بينن روجيفي او السري مناقشه بكرن يعني ده اتمosfere سیاسی و هذا مثلا قانون اساسی کو به خبردان و انجامک جه بیستندن یا نه يعني براسي براي فاتح تام دجي خود سوال كر يعني تشتي رو بسر نقاشه دبي يا ده سر اشتغلاندن zaten قبيا لازميك جير هي احتياجك جير هي ملت قال بارتي سياسي سازی civaki, sivil herkes bir kabul ediyor. Fakat ana amir bejin ev dışhat hole serokomar eve ani hole bir ol tamamı televizyona belki le koşe kasta ev dıştat iştağlandın. Fakat vakti ve ne vakti ve ya da ev dıştı gem dıştağılın hakikaten bengaha ve çukası hazırı ligormu لسر ویا گرک لکولون خوشک ببه و لگور ویا او صمیمیتا دوی وارده یا دا نگید وی وارده یا دا بنگاها وی وارد پر خوشک به حساب بره معلومه ویه تمام پارتی سیاسی بری هلبجارتنا تشکی دی بیشن دی به اف قانون اساسی یا دا به ماکا قانونایی گید حشتی و دو داده بمجيكي هالبجارتي يعني بمجيكي اسكري قدر كتي هولي وحاضر كرن كرك اف ماكا قانوني ام ببيجن يا دا قانوني اساسي ام ببيجن كرك بها بيغوهراندن يكا سويل لغور مجيه ملت لغور مجيه قل خوستكا ملت بحاضر كرن بهذا مطابقاتك هي دي برنامج خويا سياسي دي اي بارتيا جيده بپراني herkesi بها ياسكريه Yani dvi varidi aslında nikaşik tüneye, kabul nekirinik tüneye. Fakat ev guherandına gıte hazır kirin, velgor ke be haçe kirin, ya da ev madde be hazır kirin, velgor çe be hesap kirin, dvedici nikaşik heye. Malum ev 2017 dici, bengaha be hazır kirin, hükümet de mecliset pırxurtu bu, liser ve hatın xabat kirin, diştin hatın guherandın. Fakat dişte ki hatın guherandın, nel gor millet ama mok sistema seroktiye gidhat guherandin evya herkesi kabul dikir ya da 2012 li ser veya diz hat xabat kirin 26 hab madde hatin guherandin dinavan medanade hakikaten hinki balkeş hebun yani vaktaş tarafi vesayata hilbijarti da askeri hati hazır kirin van madena yek nel gor millet li gor xo hati hazır kirin duan madena yek çi bu de madda pazad yani duan guherandina de 26 havad ez dibêjim dibe yekî di hundurê eskeriyê de ya demê bin generallik ya derketî merteba jor vî kesa nayê darizandin nayê mahkeme kirin vî şeklî maddak hebû fakat di 2012 di 2017 de wexta ev hat guherandin û pê ew kenan ewren malûm wê hatin darizandin hev darizandina ev mahkemana em çuqas bêjin wek bi Tirkî be sembolîk bû jî fakat nezera millet de qîmet ki veya hebû fakat îro birayê Fatih yani ittifaka AK Partiye gipêrê kiriye MHP ji vêya çuqasî hazir e ya da guherandina millet dixwaze ya da AK Parti tîne zimar
ev bingah çuqasî hazır ve çuqasî li hevî bikin. Bine vê derade birayê Fatih tiştê pir bala min dikşînin di maka kanûnê de di kanûna esasî de heştê û du hatiye hazirkirin çar maddek pêşiye hene. Di vana jî de dibe guherandin duwan di çê nabe di veya de tu îro MHP bi tamamê partiyê siyasî gir lê bibe yek dîst qebûl nake ki du 2017 de nikaşî de ara MHP û AK Partiye jî çêbûbû. Ev madana çi ne? Yek jê di a serî de ki evana wek eşter dibêjim hatiye muhafazakirin, yek jê dibêje dibe devletik cumhuriyetê ye. Yani ev xelîfetî û ya damê bên sistemik de nayê qebûl kirin. Ev ê ama dawilê. Adu da dibe layıklık û ev tiştê Atatürk'anî ne vana wê bên muhafaza kirin. Adu da tabi ez berfire nabin. Ez bi kurtayê dibêjim ji bo bê fehm kirin. Asisiya dibe zamanê milletê yani a Türkî zamankî Tirkiye. Yani tu zamanê dijî bi fermitî nayê qebûl kirin. Peki Fatih şixên divan sisyana a çara li gor me heta gidegiş nebe nevan hersiyene me jimartin ne jî gîro xebatê dibêge me ser bêkirin bi tamamî millet yani ew tiştê dixwazin nayîce. A çara çi ye? Dibe her sê ev madde me gotin. Dibe vana ji bo guherandina wan teklîf dahî nabe. Nayê guherandin o teklîfek jî kes nikare bide. İşte mere veya fam bike. Yani vê kanûn wan çar hebêge ewilî em dibêjin giş bo vana guherandina wan a çara gidibê teklîf dahî nabe gid vî warî de gavek nabe û di navbêna partiya de mutaxibaqatek çênebe çuqas di hundirê wan de hinek madde jî bên guherandin hinek nek jî bên guherandin ev xwesteka milletî ya da pirsgirêkê Türkî çareser nabe. Pirsgirêka vana yek jê çi ye? Îro tamamê millet dibêje bilhassa ev tiştê em dibêjin irqçîtî gibên jêtê ya da gelek dewleta gelek du zimanê fermî henekî madasya veya dibêje vê dera di pirsgirêkek derketiye ji bo giveya çareser bibe çi jêr lazim e? Ev tiştê gotinê çar maddê kesek nikare têkiliya xwe jêr bîne gerek ev ya bê guherandin îro ew mutabaqata ez nabînim ew peyva te got îja hat yani holê li berî yani ev ya em niqaşiyê bikin hazirîkê bikin em li ser bêjin ka bingeha veya hazir e ne hazir e aslında gerek li ser veya lêkolînek bibe xebatek bibe ev samiyeta bêfam kirin yani hilbijartinek nêzik belkî pêşwext behsa wê dibe ez bixwe li ser vê niqaşiya li ser ev kanûnê esasî ki guhertina wê yeka sivîl tamamê millet gidiya qebûl kirine fakat di vê samiyetê de ev jî ne bingahek hilbijartinê دوی درات قلبimi rastine müstereke. Yani ev her çar maddeyin evvel de kanuna esasiya sivil de gave ku be amade kirin be hazır kirin yani evi ligor tahminan evi ev madde disa bene muhafaza kirin lewra seroke partiya Deva'ye Ali Babacan de röportajê ka xwe de divê dema ku atmosfera milletê û bêjin raya giştî müsait be ji vê meselê re divê ku ew jî bêne xeberdan li ser vê firtûne rabû û ji xwe hineka got heyata wî siyasî êdî qediya ji bo me yani wiha dîwarekî heye li pêş van her çar maddeya kêkê Nurettin yani em daima mesela kanûna esasî bi vî hewayê xeber didin ev kanûna esasî ji teref leşkeran ve hatiye amade kirin û di nav kanûna esasî de gelek caran guhartin hatine çêkirin tevî vî awayî jî dîsa nel gor heq û mafê însanan e û pirkê masî têda hene li ser vê daxwazeke kanûna esasî yeke nû tê ziman û tamamê partiyên siyasî jî di vê meselê de wek hev difikirin. Lê dema ku kanûneke esasî sivîl bê amadekirin û nergor xwestekê milletê be û ev pirsgirêkên ku îro dertên yên fikrî yên di nav milletê de wiha bende çê dibin dema ku bêne muhafazekirin di wê kanûna esasî de
ایدی و احتمال که قانون اساسی بگوهرتن جبو ملتی و نمینه لوراوی بگوتن اف قانون اساسی یک سویله یعنی ج طرف سویلان ده هاتیه آماده کرن جبر و لازمه که در حق و مسئله ده اتمسفره که سیاسی نرم هبه براستی yani ez wahad fikrim li gor we fikrê min rast be yan nerast be wiha atmosfereke siyasî ku partiya iktidarê bi rêhevalên xwe MHP re zêdetir li ser milliyetperestiyê siyaseteke dajo li hêla din muxalefet jî siyaseteke ku wê milletê têr bike najo atmosfereke wiha de gavê ku قانونك اساسي به آماده کرن لگورا من ایدی وی فرصت جی به هبا کرن اون چه دبیجن؟ بله راست دی ایرو دی شرط نهاده حکومت و اتا سرکومار جبوچه خو مجبور حس کر و فینا بین زمان اویا براسی جمر تام نزلالن روشن سر بی ملتی رهاتن و سر فرصتك و درفتك جي كده در حق گرهرتنا ما که قانون ده سر کومار دهاتن دوان روزانه ده پر برحتی کاری بو بینا بگرهرتانا وان روزانه خکر کر دیگر گوگلک پارتی مخالفت نز مجلسی دو کدام پارز نابجی که بیجم تانین بیرای دو بنا اف نها وقت گوتو بیما که قانونی گوهراندنا و بین مجلسی و بگهرین ایرو کسک مخالفه هری دجوار جی نکارن لجبری ترابن لورا آدتا خلقی دورمک چکر خلقی و گوهراندنک چکر خلقی قوت جنوف ده جی سچمو هلبجارتنا بهتر قوتکی مزنی نه دایتا تسلیمی تکری جبونات وان محافظه بکه و تجبونا منفعت و برجواندیه في خلقی و في دولتی في ملتی بشغله داتا سر و کمار اوینا هانی بگلک تشتیدنی مخابن وان داکر اف درفت اف فرصتا هانی وان داکر اهمال کر آنی حتی انها في روژا هانی ایرو اویا ویناتین بیرامرو که بله که نورالدین د ختامه دا پرسکری که درکت که عبدالله جوی در ون بدومینن خبردانین خو یعنی دوی اتمسفر ده چقاس اوی ممکن به کو ام بیجن قانون که اساسی به آوا کرن براستی هنک فکرین وهاجی تین راسته برا پارتی هنک راپوران حاضر بکن و وان راپورا پیشی ملت بخن یعنی اری اویا بلکی نممکن به جعالی رعالیته ده تمام پارتیا و راپورک و قانونک اساسی آماده بکن ببین پیش ملت لی هر پارتی هر فکر هر سازی انجواکی کو خودی هزکینه جبو د قانون اساسی ده تشته کی وها دره کو به هندکای جسدی حشته نوت لگور دلی ملته بس صدی صد بلکی درنه لورا اتمسفera Türkiye جبو ویا نمسایته لی جبو و هر دو پارتی کو د امبیجن اخ پارتی و MHP مجلس ده هیزو قوتاوان جبو گوهرتنا قانون اساسی تردکه لی دماکو گوه ندن پارتین دنجی او قانون اساسی و نوه چاره سری لگور من ون چواد فکرن جبو پارتین دنجی دستک و پشتگیری بدن و قانون اساسی يعني افتشتي قلت قلت كي فاتي سعيد حليم باشا ديرو كده او اني بيرامه ده وقتا قانوني اساسي ده 1066 وقتا حاضر كرن او دبي وارد لكولين كده يعني دبي قانوني اساسي يعني باي نسبه 30 سالي كده واسبي برسكريكي و چات بيشتغلان اميرو جهين بيشتغلان بياتين دبي اف اساسا قانوني جهات
yani li gor gel hati hazır kirin ya da ev kesek vesayeta ki hazır kirine li gor yani xwe hazır kirine. Pirskirêka herî mezin duwê derade ye. Yani ji bo çi ev Saîd Helim hat bîra min di dîrokê de kêfatî. Malûmê te berî Abdulhamidê duyemîn Sultan Abdulaziz heye. Sultan Abdulaziz wesayetek dora wî girtibûn. Hebû wekî wan bin bürokrasî bi dora wî girtibûn. Digotin em ê kanûna esasî ge em derxin ev tiştê di destê sultan de di destê padîşah de em ê kêm bikin em heqana em ê bidin millet. Bi vî rengî ev kanûna esasî hatibû hazir kirin. Heta Sultan Abdulaziz li hember veya derdikeve dur darbakê lê çêdikin ki wî dikujin dur jî wek bidî xwe kuştib wek intihar kiribe bu wî şeklî kanûnê esasî derdixin meydanê. Abdulhamidê duyemîn gu wexta tê cara ewilê ew vesayeta gidorawî jêr dibêje tê ev kanûna esasî qebûl bike. Ew qebûl dike feqet piştî bi 2 sala Abdulhamidê duyemîn fam dike ne ji bo gelê ji bo xwe derxistine yani ew êk dora wî girtine ev veya dixe askiyê û nêzîka 3 salî jî bu şeklî dimîne. Ev tişta tê işteğila min arê 130 sal derbas xwe îja ew Saîd Helim Paşa li ser kanûnê esasî lêkolînê kiriye hîn jî ew pirtûkawî heye. Di wirat dibêje dibe sê tişt bala min dikişînin. Ew tiştê gi bala wî kişandiye îro hala em wî tiştê dişteğilin. Yani ev tiştê gi te behs kir ev kanûnê esasî ya da maka kanûnê li gor kê hatiye hazir kirin. Yek jê navê millet îstemal dikin, navê gel îstemal dikin, navê xelqê îstemal dikin fakat tu dinere eweya nel gor gel û xelqê ew tiştê te got li gor xwe tê hazir kirin ki maka kanûneyî kanûnê esasî heştê û duda jî bi navê gel hatibû hazir kirin. Fakat tu dinere bi temamê mejîkî leşkerî hatî hazir kirin. Îro jî ev yek pirsgirêk e navê wan pê îstemal dikin. A duda millet em ê bibêjin sibê em ê herin hilbijartin ke wek referandum ke. Ev kanûna esasî ke ew jî ihtimal kana behsa wê dikin em bibin hember millet hilbijartinek malûme wî rengî jî me derbas kir yani biraz seroktiye hebe kanûnik esasî sivîl hebe wî şeklî me hilbijartinek derbas kir. Sibê her ber millet çiş wan re heye wek tiştê te kerem kir gerek eviya bêfam kirin. Eviya hîn di kanûnê esasî de Saîd Helim Paşa van tiştana dibêje îro em bî tiştê dişteğilin. Du asya jî dibe van kesê veya derxistine yani li gor ek iktidarê ek li ser em ê bên kursiyê li gor xwe tê hazir kirin yoksa li gor heqaten ev xwesteka millet tê hazir kirin ki bîska me behsa 2017 kir tu nere pêşiya seroktiyek vekir wê çaxa hikûmetê digo em ê herin hilbijartin ki parlamenter sistema parlamentertiye em ê bisekinin em ê herin a seroktiye ev hat qebûl kirin. Fakat ew mesela kanûnê esasî ya da maka kanûnê guherandinê hîn millet gelkî heta gelek siyasî partî ya da saziyê em ê bêjin civakî sivîl jî dinere bi wî şeklî bi wî rengî alîkartî dabûye fakat wî warî dinere tugav tune îro em dîş 130 sal derbas bûye 61 67 82 em 2012 2017 em vê mesela dişteğilin hilbijartinên nezî bûye em dîs aynı tiştî vê derade ew peyva teawilê got samimiyetek ji vî şêr lazim e yani heqeten wî tişta gerek lêbê lêkolîn kirin. Kêkê Nûreddîn careke din bimeraya Kêkê Nûreddîn xeberdana we nêvcûma bû kerem kin. Belê li ser kûder qutbû tam xweşik nematê vîra min lewra min nizane qutbû yan ser ekrana min tenê çûyî lê me behsa vê nadikir me digo heger hikûmet karibe maka kanûnekê li gor dilê millet li gor berjewendiyê wî menfaetê wî li gor baweriya wî karibe derxîne karibe van her çar maddeyê pêşî biguhere û biguhere wê tiştekî baş û bixêr bike wê navê xwe li dîroka Tirkî û li dîroka dunyayê binivîse heqîqeten hevqesîn eheمیetî mühim e.
لهجر حكومت ونكار فانك وبارتي مخالفته يقود مجلس إذن بوان نكار باللهف ذي لهف رونين وفان ماديانا راكي حوي هناك منفع هناك مادة ديني وقو حتان هاقو قهران شخوات القانون أساسي دنره الجورد بيشن سد وحفتي كسر مادة نيزيكا سدي جوانا هاتن قهرتي لإيه هري مهم إيجو تيكليام بباوريا من لدهي إيجو بيشيا من لدقرن وفدكن أواني هاني دستي خوانا داني بالسري وانا رشكده بهر چار ماده بيشي هنه خصوصا جكي ماده چاره هي اگر کار بوانا بگهرینه و چغه دست وی ایشی هانه وی کاری هانه بگه به پارتی مخالفت رونی لحظ بگه وانا راکه و تشکی خوش و باش بگه آدن جكي اگر وینا نکار براکه و ویابه به عادتا دوره مقدربا یک دنی لسر مسلمانا لسر خلقه ترکی گشی وقت في قانون آوانی گو جرد بیجن پیمانه استانبولی چا پیمانه استانبولی به دسته پارتی یک محافظه کار به دسته یک سر کمار کی مسلمان دربه یک مزن برین یک مزن دل ملت اسلامی د بدن ملت ترکی د فکری و ایدی نای مرهم کرنجی که شحوله جیرانا کن هر جاره گو شکایت درن بر دستیوی جی که به اری مهوی های رابه قانون قول دجي مالبات بوش حولي رابع او الجمع نا درباسه لمخابن الفعاليات تنر الحقيقة تنر الميدان تنر او قانونها درباسه دمشي ومالبات البرخه پرچه دكو دمشين البرخه دبجيكي اگر وي ما قانون گهرنا ما قانون ديسا بوان هر چار ماده يعني هاني بوي شكل درباس بكن جمر نلازم ما که قانونك به شکلی در باز کردن لورا گوگود و ایجاش نهاو به خودیه ایگو خودیه دولتی دبینن خودیه ملت دبینن ملت خدمتکار خود بینن و وینا بجن و به وحتان ها شکایت دکر و دگو ما که قانونك سویل لیوای ما که قانون سویل همجی به دسته انسانه که به شکلی هات که محافظه کار بو مسلمان بوش و بو دسته وان هاتی والهين دعوات شدكن فينا هاني خطا قال لك مزن قال فينا نيكرن بفي شكلي بلكي بيكرن يعني هاجر حقيقة نقارب يعني او قوتا جو دوان روجي 2016 وان روجي جو نه دور مفت ضربة فتوى تشيبو وخلقي او ضربة برطرف كر وخدمة قوة نه ومزن خز دسته سروکومار و حکومتی اگر قوت اگه تونه بجکی گرک در حق وان قانونی وان هر چهار ماده پیشی دی وینا بجی به قانونک موقت گو هر چشت کاری بتید بیگو هرتن مثلا 5 سال 8 سال مختاری وقتا کی گو دو هل بجارتن تید بینه 8 سال و حتی 4 سال به قانونک بوی شکلی و هر چشت بيك جرباندن قالوا لقور منفعات عملته نلقور منفعات عملته اما ده في شكل تاخي وبقهر بلكي بينا هاني بشتي 4 سال دني حتى بشتي 8 سال دني خلقين بيهتر شيار بالملت وكيل ملت هين بيهتر شيار بالمنفعات تنقبونا فيقا ما كقانونها وقرق وباوريا ملت فهم بكن بلكي وجه رأيك جير هذا مارك عرب معذور ببين حكومتي أما نبي شكلي به فان هر شاب مادة عدي ساتيد به حقيقة ويبقى قتل عامك مزن جبونا خلقي يعني محقق برسكريك نير سروان هر چار مادة يا لبلي مادة وها هاتنا محافظة كرن كو اشياء قانوني مادة نيني قشا افقوات دكر بله جبه درتي يعني او مثلا حملاتيه ومثلا الزمان اواناجي يعني او سينور دار كرنا هناك تشتا براستي جبو تركيا دي عيبك يعني تركيا كوها خو دولتك مزن دبينه او سينور دار كرن جخير تركي زمان ناي قبول كرن حملاتي اوا هركس و ترك بي حساب كرن يعني اوانا لغور من خطين كو جبو تركيا ناين قبول كرن دوی قانونك اساسي مبنك حقوق ناس رجي خبر دا الدولتين كو بپیش و چونه قانون اساسي وها پر لسري گوتن قانون ناين دريش كرن
وها بهندکایی به تی فهمه تشتی کو تی ده تی نویساندن به وی آوای به شکلی که آسایی که هر کس جه فهم دکه و پر زیده هنک قانون به وی آوای عالی و بوی عالی و ناچ ناین یعنی جارنا تدی ده حقوق ده جه هنک دبندی هنک قرارین کل هفدو نان هیرن در تین هوله پریجه بسبب وان مادهانه سروی مسئله گوتنین و مابن کرم کن که نمابن ام در باسی مسئله خواهی دودی آبن که عبدالله؟ بله براسی مرد خوازه چند شد نبیش جبونا که کرم کن خوشی تماشوان فهم بکن مسئله چیه بله حقیقتا میناگه که مرج وینار بین یکا کرد جبونا که خوشی بفهم کن حقیقتا اف ماکه قانون چاوا پیشیا ملت دگره چاوا ناهل گو اف ولات مزم پیش فهره هرچی قاسی سرکومار بیجه ام ایدی دولتك جهانينه امي ريبه بر دولتي جهاني تواخن امي ببن خديه مظلومه جهاني تفي وامي حسري مظلومه ايدي باقش بكن ورد بيجي تشي خوشك دي بيجي اما دا عملت مخابن وانا تنهنه ابي تشدك باستنج بيناره اف ما قانون انها جو مثلا دي بيجي زمان تركيبي في زمان ناين قبول كرين ج خلقي في ج تركابي بكسكيدني تني توخات الخلقي دنره الملت دنره بلكي جسدي تشل ده اصلي خد الترك هبن الفي ولاتي هاني جسدي شيس خلقي دنين يعني كرمانج بلكي جسدي تشل سيه بيست ارتشبه عرب بفي شكلي بوشناق بفي شكلي تشركز بفي شكلي وقتات فان خلقانا تفا ده سر هفتو جسدي شيس تقرن هما يعني هجر تشخيسي استاتستيكي فرمي تنه بنجكي في وارد لو را استاتستيك قد خانت في وارد هركس في الجموع تركي وقتها قلت الفينادنا وقتها قلت تدبيجي كا ام قوتك مزن شيبكن حشتي 3 مليون امانه هجماره خلقي في ولاتي حشتي 3 مليون قوتها خبكن يك زانبونا خبكن يك شهرزاتيا خبكن يك حقيقه كارنتي كان بيشا امريكا جي كارنتي كان بيشا اوروبا جي اما اف ماده هاني دي بيشا وانا د قداخاكي قالكي مزنن بيشي غير خلقي ترك تبي خلقي دني يعني سدي تشليه بالبينجي بالشيسي بي ده غيدينه امكان وقوه وان جي استفاده ناك شو نقار جي استفاده بك لو عدالتي ناخنابان وان وقف دو ناك يك بين مبارخه بريا سازكرنا جمهوريتي وقتا دولت بناوي دولة عثماني بو دولت سر ناوي مالكي بو خلقي وتفذ جمعيتها خلقات تبابو يعني أرمني تذهبون فلاح تذهبون بوشناق تذهبون كرماش تذهبون هبون وهي هبون أوانا قشا خود يه دولة يتحسب عندن دديتن وتبي قوتها خو وشارزارية خو تخصن خدمتها دولتش كي بيش فيدشو بلكي عدالة لغوري پرگارا سیستم نهایی دنیای عدالت لدنیای بلادکر اما ایرو جوانا گوش برفان هر دو ماده هر سه ماده پیشی گو غیدینه گو قوتا خو ناکن یک دولت لپاش دمینه دولت به هیز و به قوت دبه حتی تبه قوت و انرژی خو داخل خود دندروی خود خرج که بینم بیرا خو سبب پرسگریکا کرد گدبیشن گاو دبیشن سبب پرسگریکا کرد چند تریلیون چند هزار دلار چند میلیارد دلار هاتن حتی آنها خرج کردن صرف کردن صرف دموچک آده و ده جبونا به مسئله به حل کردن اونای حل کردن هر چیزی سیده ده غیری خوینا گوهاتی رجاندن هر دو طرفا طرف کردا بجی طرف ترکا بجی yani خورده کرداجی که به هزار هاتن کشتن و خورده ترکاجی که به هزار هاتن کشتن اوینا هانه وندابونه گلکی مزنه قیبه گلکی مزنه جبونا دولتکی جبونا ملتکی گو پیش وهرن اوینا مره بین پیشی کی آنجا خبر بفهم کرن آدنه اگر قانون اساسی و به چکرین که امجد بیجن الا برابر چکرین زو برابر چکرین ama gerek her kesi همو kesime گول ترکی دجین جوانا بین پرسکرن yani ne çar hab kanuni çar hab partiye go de meclise durunuştin hen avana tane
بین سر کرسیه و وی ما که قانونی حاضر بکن لورا اوانا هشکرن برلین دیارن به چلون فکری وان چاوایی که پشتگیریه دادوان و او پشتگیریه دادن چه اوانا هشکرن برلین راست گرم ایگو پیواوی گوتناوی دوی وارد کی هبه گرک اوانا گشا لوان بیگو اداری کرن و جوان تکلیف بیسندن بیون چه دفکرن کاون جکی هناك مادة حاضر بكن في واردي بينن أمي جوانه هاني جبو تبي كومي يقول تركي دجين لقور منفعات أوان لقور خلق فيداوان خلقانا أمي ما كقانون قفيش يقدرن وبيشجو فينا هات كوم كرن وآنين جم هفتوجي بدن وانا قشابيكا ون تشد بيجن فينا هانير ويشاغي ببرساج قلنكي قل تبي برسكي جوش قل تبي برسان يعني وقت رفراندوما وهردم سلوكمار بكرن أبي شكلي يرك بسوال كرنش هم ج بارتية قل تربي مجلس سينجي وهم بشتي وانشكي بشتي جوان خنز أو يجي حمو كاس هركس ويجي تشكي بنجها خربيج ويش خلقي خربيج ويش منسوبي خربيج وبفاي أذى أذاني هاني لجور منفعة عمانة إيدي جرك فانا أم قبول بكن أهو شيء شيء بتشكي برس بيشجلج رفراندوم كي قانون في شكل ويشيف يعني سبنا جرك مرك تشابيج بلكي وقتي وزيدنا ما بيج وجبنا بري وإحنا ما براستي جبوه مجاری ام بریا نابری بقدین که عبدالله جد سیدا مدخوازم بدن خبر دان یعنی گوتنا وی داوین لازمه بی ملت تشتکی نیکرین یعنی بکرتای امکارن وی بیجن که عبدالله سر وی مجاری سیدا خون خبر بدن پشتی نابر امدیسا دورا خبردان بدن و امید در باسی مجاری کدم بند کرم کن yani بکرتای از بیجم دما نابری هاتیه yani beri her tişti ki Fatih MHP و AK Parti لسر ev maka kanuni kija madde ve ben guherandın gerek mutabakat dinabine ondı çevbe. Ayeki. Yani mutabakat hatta dinabine ondı çenebe bengahık şibiyar hazır ve biji de guherandına ondı lev nakın. Ev yek. Yani awul gere ev her dü lev bikin ondı vejin. Ev her dü lev. Yani un bahsa hakikati etkin nevsa. Yani خواستنا دلی خون نبیشن حقیقت اوه و هر دو پیشی لهفدو بکن. او لهفدو بکن. زادن که حتی لهفدو نکن. زادن سکادش تجی بحث کر. Yani شلا آخ پارتیان بیانات دکته. لسر امی بین زمان لسر امی بیشن یا دم ماده که اولی که چهار حبه بگو هراندن مه. بخو خوب پرچاش خودی که. یک اتمسفر باید کاتی چه خبات که لسر او مکاقانه. بله هات شامی. بله. آدو داجی yani gidit iştadı hazırlık çebe ki ucu prizor kıyat ki parti muhalefet ji o parti iktidar ji o ya ji bir ittifak bu ya da parti günlük derketine her yere komisyon ki der şehla kodu komisyonu ame bir bejin serbukbe yani şehir parti dedi komisyonu serbukbe jer lazım hep komisyonla ve nikivani sivil hebe ve nikivani partiye jî hebe û di nav van komisyonana di gişa dijî ew kesî alaqadar wan dikin yani insani hukukçî hene insani em bin gel temsil dike çünkü ev ne sadece mesela siyasi parti bu piran mesela hukuki yani bingaha vana çawa hazır dibe çawa bêguherandin insani di bingaha mejiye wan ya da paş aqlê wan di hesab negi siyasî tune bin ji terefê van kesana dike bê hazır kirin o gvan kesana beriya evajî mutabakat ke bikin be kîja madde şivan terefana yani ev komisyona ge em çekin gibi kabul kirin her çar parti ya o partiye gidiji epçuk mezinji emi ali kartiye bidin veya li ser ve mutabakat çebe be o veya ilan bikin şimeletre hatta şimeletre vi şekli ilan bikin be biner giş terefe ve komisyonede ev tişte şimeletre baş gahatin hazır kirin o partik derkeve veya kabul neke emi wan mahkum bikin emi wan de sandık adı ya da sunduk adı wan mahkum bikin bir şekilde beyanat edildi belki tamamı partiya rasa destek koy dibin kevekhan yanına şey perskireke kekefat. Beli deman haberi hat pişin haberi inşallah dominin bername xwe temaşawanên hêja ji bo nabere 3-4 daqiqe müsaade bixwazim.
Rojava civakê dest pê careke din pêşberî temaşevanên hêja em careke din pêşberî ne mêvanên me Abdullah Kavan, Nureddin Koserî, mijara me jî denga siya ekonomiyê de iqtisadê de bi rastî me got ev gotineke siyasî ye siyasetmedarên berê vê gotine her daim mijara milletê beroşa milletê ye kuşxana milletê ye kêkê Abdullah Kavan ger em ji vê derdest pê bikin ev mijarên siyasî kanûna esasî hukûqê de wekî din li ba milletê muheqqeq ehemiyeta wan heye lêbelê sereke mijara milletê niha iqtisad e di ser hinek mamulan de hinek Tirkî gavê ku em bêjin ürünan de iqtisad wekî ku tê terbiyekirin yani car carna mamulekî di nêrî fiyeta wî ji sedî pêncî ji nişka ve zêde bû temamê ew nexasim di mamulên xwarinê de gıdayê de ku em bêjin ev marketên ku mezin û zincîr market ku ji wan re dibêjin wek ku yekîtiyekî navxwe de çêkirine û bi hevdû revan fiyeta em bêjin li gora xwe tayîn dikin hikûmet di ser vê de hinek em bêjin gazinan dike divê ev ne mesela bi bal bi iqtisadê ve girêdayî ye ev ya niyeteke xerabe dibêje ew çax ev de dertê holê yani divê de hakimiyeteka îdarê li ser iqtisadê ecziyetekî tê de heye gelo yani ev hinek maddeyên ku bi em bêjin girêdayî bi dolar vane yan ji girêdayî bi hinek tiştê din ve gavê ku fiyeta wan zêde ve rast e gere ew jî zêde bin lê wek em bêjin hêk çima zêde dibe wiha şîr çima wiha zêde dibe wiha yani ew maddeyên ku ihtiyacê milletê zarûrî ne çima wiha dem dem ji nişka ve zêde dibin di ser wê de maddeyên din jî muheqqeq zêde dibin hakimiyetekî ecziyet tê de heye li gor we ya îdarê ya hikûmetê çendê di kêkê Fatih Camerkî sual dikir ya digo ez li televizyona dinerim digo gişt vê aborî baş e digo ez li endamê hikûmetê dinerim got gişt vê wala em mezin bûn û aborî baş e ya digo wala zerim pazarê û zerim marketê digo xwedê durim ne baş e çi jê dike ev serê te digo tişkî ez nizanim êm got heyra wala hewayê te teşhîs xistiyê me got Bakan Mehmet Şimşek di destpêkê de got wala durim ne baş e ve hêdî sinyal nadide dedi berê Berat Albayrak Mehmet Şimşek bû wê bê bala temaşevanê me derketin got tu çawa dibê aborî baş nare ew jî mecbûr ma îstifa kir yani di medya bibêjin ya da ek hikûmeta ya da ek dewleta bilhassa ek di iktidarê dem bibêjin li ser nigadê hêlin yek jî ev propaganda ne ji ber wexta propaganda ji ber bi nebaşbûnê dere xerabûnê dere tu tişna bi çavê xwe bibînî jî tu vêya wexta bibêje nayê hesabê hinkina herê di navêna millet de tiştin tê dîtin ne hewcê zêde mere şirove bikin ne hewcê zêde mere li piyasê binere mere ji bêrîka xwe zane ji bêrîka millet zane ji peyvê millet mere gişî vêya zane tablok bi vê rengê heye ji ber wê jî îro bi hikûmetê ek girêdayî yani ev êm bêjin televizyon bin ya da em ê bêjin medyayê civakî bin ya da em ê bibêjin endamê wanî bin kesik bi vê rengî tişkî nabêje aborî sinyala dide bi vî şeklî tablok bi vê rengê heye di ekrana jî devam dibin fakat tiştê bala min dikşan îsal digo em pir ê kar kirkîne herî heqîqetik heye li piyaseyê nexweşîk heye ev nexweşî tesîr li dinyayê gişî kirî yani vê heqîqeta mere qebûl bikin di aboriyê jî di nigê wekî di jî di em însanê em ê bêjin esnaftiyê dike însanê em ê bêjin mamûrtiyê dike li perê xwe wexta dinere tesîra nexweşiyê li ser mere û li ser em ê bin heftê du roja îro esnaf girtiye tesîr kelwan dike ya da em ê bêjin wexta ev wek te got dolar û euro zêr biha bû tesîrê millet dike erê tesîrê millet dike fakat di vê derê de pirsgirêka yani herî mezin
Verdi ki karet ki. Yani bu çi millet fakir dibe. Bana en ek karet ki 2020 sala gmeder baskır ki Fatih bankan. Banka şisedi 22 kar kirine. Ev rakama ek bir hesab aboriyer alakadarın. Sermaye banka şisedi 22 çiye ev çetir faham dikin. Yani peraki çok az muazzam mezinantik çiye buye. Lihela dijî wexta tu jal millet dinere di debarbûna xwe de erê sinifek belkî pir zengîn bûye fakat gelek jê di debarbûna xwe ya jiyana xwe aborî de heqetin pirsgirêkê herî mezin bikişînin. Şehêlkê de ew kesê gi pere destê wan de wek banka gi pir zengîn bûne şehêlkê jî ew kesê emektar gi dişuxul jî tu dinere veya pir zêh bûye. Di vir de pirsgirêkek heye dewlet gavke navê jî di vî warê de bilhesa duwarê banka de ya da ev kesê gi xwedî perene bi vê dera de gavke navê jî çok az gi di ekrana derkevin gibi em mezin jî dibin aborî baş dibe ev teşkerî ser nake. Di vê dera de tişkî de mesela balan pirkişan 2020 wexta salê xelas dibe keke Fatih tamamê dewleta hesab û kitap ki xwe derdixin. Yani îsal me çi kar kiriye me çi zirar kiriye kam pêştî çûne pêştî neçûne Türkiye beyanata xwe da. Goşisedî deh emezin bunu. Yani wexta yekî kişi derbid wexta televizyonê diner ya da xeberler anları dibe belki aboriya me şisedî deh mezin bûye. Peki ev çi şisedî deh mezin bûye? Yani bu tamaşamanê me gefam bikin ez mînok bir rengî bidim. Ez ê bibêjim yekê Fatih deh daire te hene. Ez zanim daire te çi fakat em ê bên deh daire te hene di vî warê de. Wexta deh daire xwe te xebatek kiribe, perenê te çêbûbin, te du daire de çêkiribe, bu 12 daire te 2 salê de hindurê salkê de tu mezin bûye. Fakat diz deh daire te hene, te çûyî dehên kiriye, peresten diye, fakat du daire te dikin xera bibin. Te wana xera kirine, o ava kiriye, diz deh daire te hene, fakat li gor du daire jî tu dehindar bûye. Erê dehin fire dibe, gor aboriyê fire bûye, fakat ew mezinan bûna ne kar daye te zerar daye te. Mînoka Türkiye ji were ye. Her ki dere, yani perak de Türkiye, dehin zêde dibe, li gor rakama rast de. Ew mesela fire bûna ya da dayra, gi pere têr dizî vere, du wir de erê mezin bûnik heye, fakat warê karbûnê de zararek heye. Ji ber vê yani keke Fatih, ev tiştê gitê gotin meril sehê binere, li millet binere, li xelqê binere, li xwe binere, li marketa binere, li pazara binere, li kûça binere, te jî kerem kir, te got tiştên hene şisedî pêncî, şisedî sed, şisedî ek sed derbaskirin biha bûne. Ek aborîk dewletek wexta gimezin bibe, aboriya wê gibaş bibe, ew tiştana dadikevin, demek aborî ber başbûnê dere, ama wexta gibiha bû, veya ne hewceyê zêde lêkolînek li ser bibe demek aborî ber başbûnê nayê. Keke Nurettin rastî mesela rakama çima wiha rakam zêde dertên û wekî keke Abdullah got camerê ku diçin bazarê û diçin danûstendinê dikin çima wiha em bêjin piyasê ew dibînin dizanin ku di îqtisadê de tengasî heye em pir jê fehm nekin jî yan jî ne mijara me ku em li serê pispor bin li serê zana bin jî lê ev em vê heqîqetê dizanin Türkiye di ser faîzê de sîstema ku niha dajo perekî germ û ji derva pir zêde tê li ser vê de hinek teqlal xwe dixe. Lewra perê kesên ku perê xwe bîne bankê Türkiye û bide razandin ser wê de faîzekê distîne êdî ne muhtacê ku were li vê der em bêjin fabrîqekî çêkê ya em bêjin perê xwe di bazirganî de ticaretê de heta kesê ku li Tirkiye bin jî naxwazin êdî wî perê germ têxin em bêjin rîskekî. Yani evê sîstemê jî ji xwe camerê ku di soqaqa de ne jî esnaf be jî karker be jî êdî vê sîstemê zane ku çixa bîn dide û çixa her diçe di aleyhiyê Tirkiyê de
اقتصادی بر به امبیجن دنگاسی داجو یعنی وی سیستمی چوا رچته کی لازمه جیرا رچتا وی سیستمی هاتنا وی سیستمی چوا دنگاسی و آستنگش بونا جیانا انسانی فقیر خراکرناوی و جحوری رانکرناوی جکی وی بچاره بریا وی سیستما گوامجر بیجن کابیتالیست به ویوراتی سیستم اقدنی هبو وی چاقیجی استقرار هبو ده بهایا ده دفیتی تشتاده استقرار هبو آنها تو دولت اک دنیای دنی نر اف سیستما گو از ویاج بیجم اف سیستما گو العالما اسلامی ساس کرنه و سیستما گو اوروپا ساس کرنه هر دوش که سیستمی کابیتالیسته لی مشاوان هر دو سیستمانا لهر دو ولاتا شهدو گلکی جدای پر جدای مثلا لامریکا المانیا لانجلترا بنرن اوجی که سیستم کابیتالیستین اداره کرن اما هناك تشتانا او دسته وان برین پیشیا کابیتالیستا برینی وقوانی خصوصا دا آمور خوارنه ده آمور چفتچی ده جودکارا ده دوانات پیشیان برین لفر tam zıddı oyu. Lur istikrar da amuri xwarne kişide istikrar ekeyim. Mesela berin hab 5 sali veya da 6 sali veya da 4 sali veya da 10 sali. Tül çike binare tül fiyatı bahaye goş la Avrupa binare la Almanya ya jike İngiltere ya jike le devlet dinevana binare. Ve çağıcı dolar ekiyi an hacı dolar ek despet hatta 3 dolar al goş şekli goş demeşe. Ama لشكل يا روم بنره الفيته البهاي بنير بنره البهاي نان وبعالجان وان سبزه ميوه بنره تشي خوارني تفد استقرار اكتيد هي لورجي قابتالي سيستمي اما قابتالي سيستماوان لغوري منفعتوان لغوري تشكي دين يعني zarar nad xalqi keti xalqi go karkerin de fabrikat de çevlik adı de sa de cihe de kare küçük de kar dikin de xabitin lgori idara wan birrahati ve çab meşil lgori ve na leserwan icra dikin ama da işte amur edin edi mesela bak malzeme teknolojik de vurdu da avana tşeki cudayı avana herkes bikirci ne kırıcı tşek nabe yani hayat jiyan beywandı be ama jiyan bey xwarni nabe وقتا قلت تركي ولا دولتي وقت تركي دناره وقواني دني بالسيستما برقالا قابتاليزمي تين إدارة كرن دوانات حمو تشت لغوري وخلقي خوينا وان بمجي وخوهدانا وان ببي أوروبا ببي جمع أفندية وان لغور فينا هذه شكرن استقرارا دي آمور خوارني جيدة تنهي أفينا هاني خلقي قلق يدخل تنقاسية كي مزن devene hanede yani her çok esi suje sistemi kapitalizmi yiyiki ama sujdisa suje hükümete gol vedra ser karın kar bedeste gol vedra hanene ev gerek vana idare imkane go vana dibejnia imkane go vana çik bikin derece kede asta kede behelin دسته حکومت آدهن دسته دولت آدهن هر چه قیسی هر تش ند دسته وان دبجی مثلا وقت بهای گنم چاوا حکومت جرم سربان سدکه yani nahile fiyateki zede bujbona go nan ihtiyaca tabi xalqi ihtiyaca faqira و dawlaman da tawayi faqir galak ihtiyacı xo galak tişe go nigar mikr mesela vitamine go goşt hene de tişe dineden baha go nigar mikr de nan hene avana tira wandke wan ser niga değil hükümet çavana kare idare bike wan tişe nişki kare yani amure xwarni gişi gerek hükümet de asake derece ke de ki istikrar devenan hem ki insani fakir ki insani go fakire go Türkiye cemdbeşin yani istatistik var qat'i tunan ki sadi 5 zede tren yani sadi 5 zede de bin derece kem dene u 5 vurdadır edi as derece zengin devlemen dibin خودی هبونه işte sadi 5 zedetir van kesana gerek
استقرار تشتێک ئەو پێ ژیانە خە دۆمینن گەرەک استقرار دوانات هەبێ حکوومەت وێنا گەرەک تەمین بکە لێ تەمین ناکرد بێت ڕخانێ خەتا و سوجێ هەری مەزن ئێ حکوومەتی گۆڤێنا ناکرد دووارادە سوجێ حکوومەتی هەیە یەک ژێ دووارێ ئامورێ گورە دەستی حکوومەتێ دەنە مەسەلا وەک گازا سروشتیە وەک فیەتێ جەیرانەیە وەک فیەتێ سۆتەمەنیە مازۆت و بەنزینەیە ئەوانە وەک فیەتێ ئەوراقی قیمەتلی گۆ دەورە دەدە مەسەلا وەک پاسەپۆرتا وەک خەرجا وەک ڤێرگیا بێشاگل سەر حەڵقەیە ئەوانە گشت هەر ساڵ بفیەتێکی فاحش بەها داتین سەرەوە زامێ داتین سەرەوە ئەڤنا هەموو تشتا بخوارە بلند دەکرد بەهاتیە هەموو تشی ئەوانە تەمین دەکەن بلند دەکرد ئادوداژێکی کێمبوونە تەفتێشەیە تەفتێش حکوومەت خۆشک دوا واریدە یعنی دوارێ بەهاییە لە مارکەتا زێدەتر لە پازارە زێدەتر گەرەک لە حالا و دەستێ ئێگۆ بە هەفدوور یان بە کۆمیتی تۆپتان جدیە دەکرد لەسەر وانە گەرەک بسەکنە ئەوانە چ قەیسی جۆتکار مال دستینن و چ قەیسی کارا خۆداوێسە گەرەک سینۆرەکی ژێنارە دەینێ ژێنار تو سینۆرتنی و تۆ هایداریژی تونەیە ئەفێنانی قەبەحەتێک هین مزنتر ji hikûmetê wexta got vêna jikê nikaribin têxibin tesîr û bandora xwe yan tu lê nenere tu nexe astekê wê çaxê wê êgo komîtî ji cotkara van amûra dikirtînê halê wana li gorî kêfa xwe li gorî wê rojê heger malzeme hindik hatibin halê mesela behlîcana tîne heger behlîcan wê rojê hindik hatibin halê fiyetekî bihayekî li gor dilê xwe lê dixin 5 xat 6 xat 10 xat heta li wijdanê bê bes got gelek hatibin holê hatibin bazarêya te halê wê çaxê jî fiyetekî du qat sê qat lê dixiyanî li gorî vêna wexta got tu lê dinere cotkarek heger behlîcanê bi du weraqa kîloyê bi du weraqa heger mal dike çê dike li serê dibe ma bi du weraqa difroş û çend xuruşa jê kar dike gerek نیف قاتی هتا زیادتر قاتی کی زیاده وی کار به بها بک حتی به پازارا خلقی بجم بردسته ایگو دکرو دین مالا خود دخل اگر 4 خط 5 خط 7 خط زیادتر به ریحانی سوجی حکومت سروینا هانی نسکنی پرگارک سیستمک ویشی که گو به تفتیش کرن چه نکری تفتیشی به ریحانی دیگه تمام آدو داشتی که آنه گو ویشی کلی قاتی که 2 خط 3 خط 5 خط بهاتیه داوین سر زمین داوین سر امور خو ج فرصت و دی آخری ج حکومت ج زامه حکومت لسر امور گر دست حکومت دن حکومت زامه قاد بقاد داوین سروان الگور وانا در او وجدانه خو الگور وان راح دغه از مجبور و بیشا دولت و قاطع سر مزيده كريه از بدم از مجبورم پري سوتمنيه گولسن قاطع زيده بوي از بدم از مجبورم پري گو مثلا سغورتايا كاركرا و یا سغورتايا خو شخصي خو قاطع بوي از بدم سال چوني 500 بوي سال بوي 700 سال دني بوي مليار 150 بله که نوردین وقتی ما نما گوتنا يعني كورتاي وقتا گومر بيجي سوجداری هری مزندویت راهانی ده حکومت جدو هیلاده یک جه امور دسته ده او زیده بهاده که او جی که وان بهاتی دنه زیده دکن بله دبن بنگه جوان ره آدنه تفتیش کن بنا تفتیشی و نسکناندن لسر اخلاقی یعنی دواره اخلاقی دجی که ده او توبتنجی عادتا گیم بونه کتنه حکومت وینا هانی ناخه درجه که ناخه آسته جبر و هانش کی اف بهایی د حیاتا انسان ده زیده به و جسدی پنجی انسان گلک جوینا متاثر نانا ابانا و ده هل بجارتنا ده تاثیر خو دنگه وان و بدیت سیدا قیمه مایه که نوردین مثلا می داویه جی دوان روزه داویه ده همولاتین ترکستان روزهلات کل ترکیه دیجین براستی هنک چالاکیان لدار دخن و دخوازن دنگی خواه بدن سعکرن امجی دوی برنامه خواه دخوازن دنگی وان سعبکن و بدن سعکرن که کی عبدالله مثلا روش ترکستان روشلات خواه به چند ساله بلکه به 10 ساله به 20 ساله دومه لبلی
او جی دنگی خو نکارن بدن سعی کردن بدنیای لورا دولت که وقت چین ظالم و چپگیر و کمونیست اداره و پارتیال سریه و ظلم سروان دده دوماندن وکی که میگو وقتی ما هندی که جبو ام دنگی وان جاره کدن و درش بدن ساکرن ما خواست ام سروی مجاری خبر بدن کرم کن چند دقیقه که ما یعنی 3 دقیقه که رجی بمره نخیده 3 دقیقه اون کارن خبر بدن مثلا چینی حقیقتا نه مثلا 3 دقیقه بلکه برنامه لسر چیو آدم 3 دقیقه هی امیج 3 دقیقه که تجی گوت حقیقتا گلک مسئله نشتغلاندن فقط روشلاتا ترکستان یا ترکستان روشلاتا هم ببیشن زیده روژه بده ناشتغلاندن یعنی لگر ترکی از جار ناد بجم حبتی او هیلا و یا ترکی بلکه زیده بالای دکشینی گتشتک دید بخوا زیده را دکشینی جی مثلا وانده ارز وقت ناگته روژه بده وی مثلا ترکستان روشلات ده زیده نای روژه بده بگه فاتح ترکستان شدو هیلا ده گرک مره لیبنره متخص از برفره اصلا مثلا بشتغلاندن انشالله تعالی خود نصیب بکه بلکه برنامه دده یعنی شهل که ده هلا آبوری مره بشتغله هلا بنگاه و آبوری شهل که جی ها باوریه مره گرک بشتغله یعنی شبو مثلا ترکستان روشلات بفهم کنه شبو هر دو هلا مره لیبنان یک جی چیه معلومه وی ده چینه ده و ترکستان روشلات ده هرمات سینجانه هیه که burada اصلا نقاشیک هیه yani ana Çin dibe Sincan Türkistan'a roşlat jî navê xwe bi Türkistan'a roşlat çünkü özer ki burada jî gotine jî serbixwe yani duwê dira de heqedan petrol pir zêde heye a duda jî ev xetayî pekê ev rayî pekê gem dibêjin gelek dewlet gipêv girêdayê di navê derbas ji ber jî daîma bala Çînê jî kişandiye şêla di bala Rusya jî kişandiye feqet bi piranî Çîn تسير لسركش 1928 دست بكريه حتى 1933 دو جاره zaten سربخوابوي يعني بالتمامي سربخوابوي دو جاره 1933 جار كيف سربخوابوي ناوي خو بالكش يعني وقتا سربخوادبه دبي تركستان روشلاتا جمهورية اسلامي يعني نافكي ور اللي خواتك شبرش بالا مكشان يعني شبر ابورياوي petrola و خطای پک یا ریای پک دور در باسته به هم روسیا هم چین خواستیر به درا تسهیل که بکه ده 1949 کمکجیل به درا چید که چین وانا برخودان که کن کمکجیل به چید کن تسهیل وره لسر دیلن آدو دا شهلا باورمنتیه ده تجی آنی زمان شبر کمونیسته اصلا نه اسلام تنه اف دینه ده گش دخوازن ده ناف کمونیزمه ده وندا بکن حتی 2009 د نزدیک 11 سال بره قانون درخستن گو تمام دینه لچینه و اپیو گریدای و کشت ترکستان روشلات جام بحث کن گرگ ام لگور کمونیزم اوای که جر چکن شبر ترکستان روشلات جی به پرانی مسلمانه دوی وارد گابنی حقیقتا پر غریب نابجن دورد که فاتح سه اشتغلاندن یک جه قامپه Çin'e gitti iştağlandın yani kam şuara avakarını duan kampana şimdi per garip çedin zamanı megetünü hatta jî yani ser baveriyedi yani insan ki her camiye hatta deme paşiye de lekolini geserat kirin beş bu çi millet nar camiye ek derin camiye ki Fatih çidikin bir Türkiye çicerdi bejin bir piş yani o sabıkavi çedi be şberveş ana gellik milleti ve dera şitirsa narın camiye شبو او یاسا قدر خستبون جي قانونا قدر خستبون 2009 جي او ملتي لقامپي شبو ديني خو بدور كevin كي بیا پر بالا مكشان كي فاتي شبو ديني خو بدور كevin هر دمال كده يك چيني و حياتا خود مالا وند بردوام بله يعني zulme پر هنه راستی جنين بله gerek çara dikeve çapemeniye roje veji zulme کو لت دوري دنيا ناين ديتن لو در چين باواي كي شديد لسروان ظلميت كه يكي عبد الله مجبور برنامج ما هو قادين كلام كن ان شاء الله مثلا بشتغل مختبر فري ان شاء الله ان شاء الله
مالا و آوا خودش و رازی به راز بش تماشاوان هیجا که نورالدین قوسری و عبدالله خاوان به مرابون و هفته جمعات داویا برنامه خو حتی هفته کدن ببینند خیر و خوشی دا امانت خدا